Attention to all the YouTubers. Inut criminal lapen murder amunit ke actor ke manun e. Lason thak si YouTuber da inut mesen amunit. Rat phan kithan kangtung kapaklang kangtung posi YouTuber ke manlo. If we compare with Assamese YouTuber and Karbi YouTuber, then there's a big difference. Bang Assamese YouTuber pen Karbi YouTuber Jongsi pang baru time te man peng gachipi practic online. Fan follower support lapen kaprekatum man peng pipik. Bonta itum Karbi atum ke lason kali pipolo. Athe most of the Karbi YouTubers are uploading all about viral video. Karbi YouTubers ta dopik tang lonon ke bonta pinang an YouTubers tum ke viral video hai kablo tum se omna. Party si helan ke vai vlog isi photo lapen video ke viral. Views lapen subscriber ki palong ji phana joine pinang an YouTubers tum lahai video si upload irong kiti. This is not a right way to do by the YouTubers. Anke mohala source bang kopine chiplang dat putante akoi ki banji ke kumatum lo YouTubers tum lo right. Kalima kala. La YouTubers ka chikrong tum se upload thabre po last ke akeme ke klem YouTubers tum ta anomno do din kokon ke. See, there are millions of YouTubers in India, but still they bring a good content video. An YouTuber ke ong ta bang ke mesen akeme video scene ke paklang. Bonta itum Karbi YouTubers ke ong o kalis tame viral video ha si paklang dun thuji. Kaprek akeme bang ke than thu the. Pabin dunji ke than dunji kalisi views the best subscriber ke palong lagji a join ne lahai si chururong lahai si upload rong titi. Content ki me ki klem ke dopik lang ili Karbi tum. Lasi halahai bang klem ra viral video kablo bang ington kokte anso se messenger. Once society tum phan akeme ke klem bima lalo ili Karbi tum ta man peng ke doji ne. Lasi to all the new YouTubers and all the YouTubers who usually upload all about such type of viral video, it's better to stop. Akeme ke me content dopik lang lasi halahai bang le ilita klem no nang lapen charlie don lo nang. Lasi pinya video ke lan si kangton polok kado ko be nili channel long kahumri chenglang tum an share subscribe tha lapen ke kelang tum an sme share to back tha la so video ke important lo an sei YouTubers tum pachini lang lahai viral video ke upload thap thadei phan lasi oh ini ke dan hello thank you Gardo.